Mumemerekia wa Radio 47 Bilimia riu ni ahoete arume magekira mibira ya condom makionana kimwiri na hiki kuona riu hiki ona matiretikira kugihu ate muhiki ni aragihu na ndakwire agakwihitha na ona ndakwira uhoro ucio ugacoka kumuona na kufarafara miaka mingi itukite ari na mwana munene ukuhana na mararira mategubatara uteithio koguo ona wage kumenya muno aria meretwo independent women. Mumemerekia wa Radio 47 ni akoretwo akira arume makoro makihuga kuona mundu aragikorwo agetha mbegu nawe afu agakorwo agicoka utiganiria na ndarakwira kana ucio ni mwana waku na eno ni ndeto iria ikorwo ikihanika guku bururi-ini uyu wa Kenya. Akenya matongoretio ni muini wa Njasali mtoto wa Kiambu ni makorwo makiandiko ni twamenyire kwihethera mbegu ona iria ihana wega ukahituka nacio cira thutha-ini na Isaac Maura Kafasa akaga thank you a lot mibira iyo ironeka thoko iriku ni mikaga delivery henoge agakorwo agikia muhwa wake akauga Regina wa mugunda wa mbegu ni kindu gia kumana okorwo ndara kuhoya uteithio ri hena thina uriku na Pauline Bogo akauga independent women huku hatari sana na Mwaniki Mary akauga ni kwanza ndirenda mbegu theru ni ngwirerera na Kate Katrina akauga aratara arume aria mali safi. Guku ni kwa Muigai wa Mohoro gakonge kuhana gitio kinene ukoge subscribe thini wa YouTube channel eno itu nigetha gakonge kumenyithia maria maragikorwo makihanika guku nenda-ini cia ukinyaniria.